Baba siyabonga uNkulunkulu wethu ongcwele ntambama sinika udumo wena uhleli esihlalweni senkazimulo wena lithiza ubuso bakho babalekelwa izulu nomhlaba atobala yakutholelwanga indawo siyabonga ntambama ukusondela etafuleni lakho uNkulunkulu wethu ongcwele phinda ke baba ukuba nathi phinda ukufundisa phinda uqinisa ngezwi lakhe linamandla eliphilayo ngoba lona linamandla wena uyaduma uduma njengamanzi amaningi uNkulunkulu wethu ongcwele izwi lakho liyaphunzisa izimbabala izwi lakho uNkulunkulu wethu ongcwele liphula imithi emikhulu yaseLebanoni izwi lakho uthela linamandla wathi izwi lakho liphilile wathi izwi lakho libukhali kunayinkemba zonke ezikanhlangothi zombili wathi liyehlaba lehlukanise umphefumulo nomoya uNkulunkulu wethu ongcwele wathi lihlulele izitho zenhliziyo silethembile athi ohlabelelayo nalo angenqotshwe ilutho athi uDavide enhlizweni yami ngiyolonda izwi lakho uze ngibone kuwe baba siyabonga ukuthi ushiye nezwi ngoba izwi lakho atobhalayo lingumuthi emathanjeni ethu izwi lakho uNkulunkulu wethu ongcwele lihluba amahlathi izwi lakho linjengesande esiqhephula amadwala ngoJesu Inkosi ephilayo amen angibingeleleke bazalwane egameni lika Jesu ngibingelela umoya kaNkulunkulu Holy Spirit umoya ongcwele kuyezwakala ukhona kule ndawo egameni lika Jesu bingelele ubaba nomama bishop leadership yonke abefundisi omama befundisi siyabonga uNkulunkulu kumnandi amen ukube ngempela asinayingana siyanga muntu hayi besizoqhubeka nje sisiqhubeka nje sithi siyekeni thi omunye nje mangifonela ngathi bakwethu umuntu uphumla nini kanti albonga igama lika Jesu angithi khona niselisele nabo la ake nibike kubona uyahamba ulandelwa ingcingo ngemuva anjalo kamakholwa kaJesu siyabonga bazalwane uNkulunkulu muhle uthembekile sibusiseke kakhulu ngokuthi impela ayi besizohlala esilokho nje sikhona sidla asivuleni uHagayi chapter 2 from verse 3 abakhi bayakhuthazwa abakhi bakhuthazwa ayisimnandi nje lesihloko abakhi bakhuthazwa engathi ke mina ngingayishintsha ngithi abantu abathandazayo bayakhuthazwa ngoba ukuthandaza kukhona isikhathi sokuthi uthandaza ukuthi hayi kungathi umthandazo wami ushaya la phezulu kodwa inkosi namhlanje ithini bazalwane abakhi bayakhuthazwa ngoba njoba kuthandazwa kahle kahle siyakha uma ibandla nje bazalwane lithandazayo inkinga yebandla leyo linamandla alivimbeki ibandla elithandazayo lana kumprofeti ukhuluma nalabazalwane ngesikhathi sikaZerubhabheli uma uHagayi
inkosi ikhuluma ngaye awuhambe labantu yobakhuthaza ngoba noma beqhubeka uyabona ukuthi nje sele yaqhubeka kodwa ayisekho lento eba-encourageayo ukuthi lento esiyenzayo inamvuzo munye loyo enkonzweni uyaya ngoba usesaba ukuthi sengasuke ngasho ukuthi uJesu uyinkosi loqhubekayo uqhubeka usedangele kodwa isikhathi sokukhuthazwa kwabantu abakhayo ukuthi ke ake nikhuthazele webakhe sifundele mfundisi ngubani oseleyo phakathi kwenu owayibona lendlu ekukhazimuleni kwayo kuqala mbuzo ke lo ngoba singakhona sibe baningi siba ngakholwa kodwa nanku umbuzo bani osele e-international awunikhona nibazali babo owayibona lendlu ekhazimuleni kwayo kuqala ngoba ikhona indlela eyikhazimula ngayo ikhona indlela uJehova adweba ngayo kwasala kwabonakala kodwa ngobude bendlela bahamba abantu bayijwayela bahamba into kaNkulunkulu bayijwayela likhona yini njoba inyakazisa umhlaba wonke kodwa abantu abakuyona sebehambe bayijwayela kwafika lakhona bethi siyayazi kodwa ubani osele e-international owayibona lendlu ekhazimuleni kwayo kokuqala niyayibona yini njani manje na injani manibona manje ngoba ukuzibonakale kufanele kube khona abayaziyo ukuthi yayinjani haleluya leya nkazimulo yayinjani okokuthi makungena abantu babanjwa amandla kaNkulunkulu aphile umuntu angakabekwa zandla ngoba wayefika abantu abanjani ababi kahle noJesu abayiqondayo lenkazimulo e-introducwe la eJerusalem kodwa niyayibona injalo kuthiwa mfundisi ngubani oseleyo phakathi kwenu owayibona lendlu ekukhazimuleni kwayo kuqala niyayibona injani manje na okusho ukuthi nalo mbuzo awubhekile kubo bonke ngoba khona abantu ababakhona nje kodwa nalo mbuzo uyovundulula abantu ababeyibonile ukuthi yayinjani ngamagama kungathi uzobafaka iy'bokolo ukuthi hayibo wake up uyakhumbula yini ukuthi lendlu ibikade injani ibikade inkazimulo yayinjani isafana yini lento enayifika ngoba kunabantu abathi mabengena nakujabulela ukungena kwabantu laba kuthiwa bayihlanganisa nebandla ngijabula ngibuyele nganeno ngoba abanye usathane usuke ebathuma kukhona beza positive ukuthi bazi lenkazimulo bazoyibamba lento abayificile bayikhwezele kube khona abavuswa usathane ukuthi bezoyicima kuhle wena mawujabula mina sengijabula ngibuyele nganeno nabo kugcina nje hayi sesithola amakholwa kaJesu kuphela asijikela amakholwa kaJesu mkhulu hayi kade ngixoxa nobaba ngithi ukube ngangazi ukuthi lento yeministry inje ngabe ngiyacela enkosini ngicela Nkosi ukuresign lapho ukhetho umuntu
Alibonge igama likaJesu. Ngoba ayibi ngalendlela okade ucabanga ngayo ukuthi kuzoba kanjalo. Abantu sijabulela ukuthi bayangena kanti abantu bazocima umlilo. Kanti lento inamandla ngokuthi i-altar ahlale livutha. Nani njani nina? Njoba ninje manje nani njani? Nikhona bazalwane. Haleluya. Basukuma abantu abadala bethi impela siyayazi intela ikhaya yayithimulisa intela ikhaya likhona bazalwane yayisweet fellowship alinayo lamahlali labanjwa amandla lalithumela lashaya phansi kodwa namhlanje sekwagcwala abantu abathanda indaba modelo umthandazo neyibona injani isinjani emehlweni ayisenje ngento yalutho isi useless sesiyakawa kahle kahle sesiyakawa alibonge igama engathi lo mlilo walomthandazo ungangabe usacina lo bekade ngekhona ethi uyafika imali into yasekhaya amamba amandla ngoba abantu abala bambulekelwe ukuthi lendlu yayingenjena kodwa sifuna leyanto. Asibuyele isekelweni. Haleluya. Asibuyele isekelweni ngoba manje sabamba zona automatically leti vele ikhumele yona alibonge igama likaJesu ivele ikhumele yona umuHezekiya eprofeta sayekhuluma ngenkazimulo athi ethempelini likaNkulunkulu athi kwavesane kwakhuma amanzi lamanzi aphume altar lamanzi mayephume altar kulithi iBhayibheli ahamba emfuleni yonke indawo la edlula khona yonke into eyayikade ifile yayiphila ngoba lamanzi aphume altar aphume altar. Funda mfundisi Ayinjengento yalutho emehlweni na. Kabathina manje Zerubhabheli. Ina Zerubhabheli Usho uJehova. usho uJehova Ube namandla. ube namandla. Ashwane kaJosadaki. Ya Umpristi omkhulu. yebo Niqine nonke ninabantu bezwe. igcina lonke bantu bezwe Usho uJehova. usho uJehova Sisebenze kube nginani. isebenze ngoba nginani Usho uJehova Sebawo. usho uJehova Sebawothi uthi abanjani abasebenze ngoba yena unabo
Israel ubuyela noma kuphela isikhathi sokuthunjwa kuthiwa babuyele eJerusalem kuyokwakhiwa iningange zeJerusalem ezayibhikiziwe. Washo ukuthi abaningi bazalelwe lapha ekuthunjweni. Abayazi leyandla abukhona bazalwana abayazi yini leyandla abayazi bayezwa ngayo abayazi kodwa praise God ngoba ababuyayo lithi iBhayibheli amagama abo ayelotshiwe ababekade beyibonile idloqala abathi mabefika kuthiwa siyaqala isisekelo siyabekwa kodwa wakathi khona abayaziyo bathi hayi akanine kancane kodwa thina siyayikhumbula yeyakhiwe kanjani. Kwahlehliswa abantu betheory kwahlehliswa abantu abaziyo abathi imibhalo sesilezayo ihlolo ngoba kwangasafuneki itheory kwangasafuneki kuba udokotela kwangasafuneki kuba mkhulu ukuthi wena iBhayibheli lazi kanjani kodwa kwasekufuneka abantu abawabona ama-measurement aleyadloqala ukuthi lalela umekhuluma uZakhariya kuthiwa leyansizwa nayiyagijima iphethe ithephu iyolinganisa kwathiwa bani nivimbe ngayoyenza isikhuze noma sinawo amandla ayabhayisana nikhona nibazalwane ayadinga ukukhuzwa nawo ukuthi ayilalela mfana siyawabona amandla kodwa-ke qaphela la alibonge igama likaJesu. Manje-ke bazalwane kunezinto esizibukayo ezenza ukuthi sibuke iwashi likamoya ukuthi njengewandla siyephi ngoba uNkulunkulu ukhuluma kanje kunento afuna ukuyenza la njengoba ezobavuselela ezoba-encourage bephelelwa amandla sebeyethile sebengasathandazi. Nikhona nibazalwane sekugcwele igossip ebandleni ngale ndlela exhakayo. Nikhona nibazalwane akusathandazwa kodwa mema iy'nkonzo ekuthiwa kuyadliwa uma kuqhuma le ndawo le uze kubonakala ukuthi incane ongcona kuphunywe ngoba kuthiwa kunjani kuyadliwa. Basopha umzalwane othanda ukudla kakhulu fika kwasona emhlabeni singene ngokudla umuntu mayewa uyadla kodwa mayebuyela kuJesu bophika njengendoda. Haleluya haleluya. Jesu ezoqala iministry akathanga ngobe uNkulunkulu wathi ngizokwenza izinto zenzeke kodwa iBhayibheli lithi wahola umoya holele hlala abanamhlanje umoya bawucima bagcina ukuhola umoya ngale nje kwefasting ethiwa yeba abanye bagcina ngayo ugcinile yabona le ugcinile vele uzoyishaya sekuqa ngamadolo ekhawota Nkosi yami kwaze kwanzima kodwa angisale sengibekezela. Ushilo uBishop ezoluba kwathi abanye ba-counter down bathi ngayi si-counter down thina silolunye okuhlobo lapha sengalivala kodwa kwakuthi nje ngosuku lokubreak sikade u-12 ebusuku lithi nidla namathimula silele lena niyadla nikade u-12 uyazi leyo fasting suyibulele yonke ngoba uNkulunkulu ubuka inhliziyo yakho kodwa uma ukade uhleli nenkosi uzwe ngathi usengaqhubeka ngoba thina sabantu bokuqhubekela ejuleni nangabe lento uyithandazelayo uyabona ukuthi impendulo ayikabuyi ngizolinda impendulo izifike angeke ngehle ngoba ngibona abanye behla. Ngiyayibona injalo emehlweni
ayisenjana into yalutho uthini baba khona la sibheke khona isithembiso enganinika sona ekuphumeni kweGibhithe nomoya wami kuya kuhlala phakathi kwenu ningesabi uvala ke loyo uvala mangaba ngifundisile lapha ngabe selivala iBhayibheli kodwa uvala lento eshiwo uNkulunkulu eyisho kubantu Kumnyama Jesu ukhona kumnyama discourage abaqeda amandla thothi noma beqhubeka bakha kodwa bakhito useless ngoba banjani basalo balahlekelwe yithemba abasazi noma loNkulunkulu ukhona abasazi noma lento ikhona likhona nibazalwa kulezi insuku esiphila kuzona kodwa uNkulunkulu uzobavuselela ngoba kunento afuna ukuyenza uthi umoya wami usakhona nesethembiso sisakhona ngoba ngaphezwa yonke into bambizwi lakhe ngoba mawubambizwi ubambize thembiso ubambize thembiso uyibaba kumnyama uyibaba ngabonakala uyibaba uyawedwa konzeni abantwana bakho begwele kumnandini bengayisebenzi indaba kaJesu kodwa mawubambize thembiso ukuthi uthela uNkulunkulu kunyizayo othe abafuni ingane zenu bomabani uNkulunkulu uyadinga ukukhunjuza ukuthi wena kanti utheni athi uthe abantwana bethu boba abafundi bakho base abafundi bakho noma begcwele amabhaka base abafundi bakho noma begcwele phansi kwemgwaqo base abafundi bakho noma bephila nempilo uyakhunjuza uNkulunkulu ngezethembiso zakhe ngoba uyamazona into uNkulunkulu akayishintshi angasuki kuyona izwi lakhe akakwazi ukulishintsha akakwazi ukubuya athayisele okunye kodwa umoya wami engawuthembisa nezethembiso zami zisakunina okwenu zihleleni ngoba konke ezokwenzeka funda baba funda ngokuba usho kanje uJehova sebawuthi yeah uthi kuseza kuba isikhashana
wesifazane uma kufika isikhathi sokuthi atete nikhona nibazalwa haleluya ayikho ngeke ngayibona ke lapha eJerusalem saka kabe umuntu okuthiwa uzaliswa ngakholwa nangu ngamshiya athanda uzothandaza nje ngoba mkhaya nje kodwa ngazi ukuthi ayikho enye into ababeyisho babelokhu nje bethi push until something happens angeke basho ukuthi pusha mangakenzeki lutho bazosho njalo futhi mangaphushi inhlungu iziwa wena inhlungu wena zobuhlungu lokungasafanele ngoba awuphushi ibandla likaJesu likuleso sikhathi sokuthi lento siyayiphusha ngoba isikhona siyayizwa ebelethweni zikamoya kodwa ifuna abantu abazoyiphusha funa abantu abazoyiphusha nengito eyihlesheshe zaduma kanti kuseza abakhothozi ayisebevumile kodwa kusayisikhathi kukhishwa manje abantu abayokhothoza bayokhothoza kuthiwa behlakho awangasuki kulensimu kodwa namathela awunamathela noma ngathiwa intendala iyagugisa intendala kodwa namathela haya sinamathela bafundi konke sizokwenzeka konke sizozalwa konke sizokwenzeka uthi ngizosheka umhlaba namazulu nakho konke okuleyo uthi nenze mina Jehova ukunxanela kwabezizwe ungabisemabha ungabiseyinhlanganweni lezi ezenziwa yikaSathane kodwa unxanele khona engizoyifaka la kubo phela abami labantu khona engizoyifaka ngizofaka i-tracker kubo ukuthi manje isikhathi sokuthi babuyele endlini kaNkulunkulu ngoba endlini kaNkulunkulu sengisebenzile sengiba-encouragile sengibabuyisela amandla sengibabuyisela amandla manje ngiyaqala-ke manje njengoba ngisheka kwenzeka izinto ey'bhikoko kwenzeka yonke mina ngivele ngithi inkosi isikhathi sakho siyasibona thobona emva kwalezo zinto uthulula umoya wakho phezu kwa yonke inyama amadodana amadodakazi wathiwa uprofeta nikhona nibazalwane athi inkosi usho ukuthile othi nansi nje uyayibona kodwa ngaphuma phansi kwebridge afika mbathwa amandla kaMongcwele ambathwe inkazimulo bangene ejele phakathi kodwa baphume khona athi abapostoli bami athi abantu becebo lami kwenzenjani ngiyasheka ngiyanyakazisa amazulu nginyakazisa umhlaba kodwa uzogcina uJehova qedela mfundisi isithandazi ngelami isiliva yeyami lento elifunayo baze bayiyele wothwala siyaxolisa abazalwane ukuthi asithwele ngelami igolide usho uJehova Sebawuthi sathi simba lapha esayithini yethu sivele sibeke uwindow house ngoba phela indawo sesinikiwe yona badlula shuthi simba bathi ehamba sidinike kwakudume nje kanjalo ba uthiwa ambona kuwena umfundisi oshintsha impala hayi twa ikhona into ahamba bayotshela induna bathi uma umuntu ugqibe iphala la futhi hayi ukuthi ushayeka abangakhona uJesu alisize abazalwane ngoba lento yokukhuluma leadership uhamba nochoko olungaphulukiswa for your rest of your life aliphulukiswa uchoko likaGahazi aliphulukiswa
ngoba weqe ilo. Uthoko lukanawo, uthoko lukabani lo dadwabo kaMoses. Mushonini makholwa kaJesu. Uthoko lukaMiriam luyingozi. Ngoba liyehlela nabantwana bakho. Yafika induna yabhuthula ibheka ithuna phela la. Elithuna kuthiwa lela ngigqibe phali. Hayi ke kwadlula leso sobo. Bathe bewasha itende emfuleni lapha eMsunduzi. Lamfula ke kuyingozi baba ngoba ama-TLB afika ahambe lapha. Ahambe so nje mabe yakhona bayazi ukuthi ubaba uthe singabhukudi lapha. Niwasha itende niyabuya. Babe hambela la bodwa. Babhukuda omunye ke wangena lapho kuleso sikhoxo leso. Wacwila kwathi uyaphuma kaphumi lutho. Kwaze wafonela ngikho njalo lapho. Makufona ke kufonela laba bazobheka ngoba kwathiwa ubanjwe inyoka. Sebeqalile ke bathi inyoka yakho maphumulo. Lenhlanhla kaMongcwele uhambe shothi bafike la eJerusalem vele babili abandawonye. So one sinofakazi la ukuthi one bayazi ukuthi akubhukudwa. Two lento yenzeke khona. Bafika ke bambona bathi nangu lapha phansi. Hayi ukuthi ubanjwe inyoka. iTLB nje bisukimba imba ngendlela emba ngayo. So ufice isizingi samanzi samthatha samshonisa phansi. Indaba yakhe yaphela kanjalo. Hayi asumi Hammarsdale yathi sasishilo ukuthi akekho umfundisi ongasiza iphara. Nakho kodwa uNkulunkulu wama nathi ngoba uyema nathi sishayiswa kuthiwa leli siliva naleli golide elikabani likaJehova. Lento oyifuna lapha emasipala ekabani likaJehova. Oyifuna lapha enkampanini okuyona ekabani likaJehova. Kungathi sibuye sikhohle. Ingakho le principle yomngenisa umuntu eyiqondayo lelizwe akaphutha ukungenisa endlini yengcebo ngoba uyazi ukuthi umuntu ophethe imali ophethe isiliva negolide uJehova. Njengoba asingenise endlini yakhe khona yena ezothulula akuthululi laba basiqashile akubona abavula iminyango kodwa iminyango ivulwa la phakathi. That means ngathi uNkulunkulu wayebona ukuthi bakhathaziwe labazalwane nokuthi abanamali. Bakhathazekile ukuthi abanjani abanamali kodwa nansi imfihle yami le qedela ba sithandazi. Inkazimulo yokugcina lendlu iyakuba nkulu kuneyokuqala. Yebo. Usho uJehova Sebawuthi. Nginike ukuthula kule ndawo. Usho uJehova Sebawuthi. Awuphindi inkazimulo. Inkazimulo yokugcina yalendlu iyakuba nkulu
Ngoba uHezekiya amanzi lawa ewadawuka tuwaqala emadolweni uthi ngawadawuka uthi ngabuya kwathiwa uphinde wathi mayibuyela esefika emadolweni kwathiwa kanele nganeliswa inkazimulweni zona engange-teaspoon uthali usufikile. Hayi bazalwane, loya muntu mkhulu kabi, loya muntu singakhelwa inkambi sihlale neyilwane kuthiwa bona banokuhlala nabantu basafika lento esho uJesu le ubishop abeyishizolo. Haleluya, le uhlale nabantu ngoba bangalimala abantu. Moses wathi mayinyukile mayebuya ngoba uyibona wena ibona ibona. But when Moses awuthatha ifaith akalimboze ngoba ngeke sihlale naye akabukeki. Yake encourage lento baba ngisamncane nje ekholweni ngoba ngithi amadimoni mina ngangawasaba manje ngisasaba angihlukumezile amadimoni angi-attack-a ngempela kodwa angizange ngithi ngoba lapho usathane usengishaya kanje ngilahla phansi ithawula idevil eshibe elikhulu engathi uma ngisondela kulona likhale baba lithi nangu uJesu, ngibona uJesu. Lithi umbona likhombe mina alibonge igama likaJesu. Ngoba thina nasi kuye siyancipha kodwa kuvele yena, vele yena angaveli thina, vele yena. Savele abapostoli akakaveli uJesu, usavele abaprofeti akakaveli uJesu, kodwa khona abathukisile athi bayikhalu Eliya athi Nkosi babulewe abaprofeti bakho. uJehova wathi uyazi mfana mina nginenqwaba engisayifihlile ayinathayi ayinamagama isemgedeni safihlile ilapha emgedeni abangaze baguqa ngamadola abo kubhali. Bona ngizodla ngabo umhlaba, bona ngizoshaya uSathane ngoba uSathane unengozi esafanele eshawe ibandla elingcwele elihamba noJesu elilahle yonke into. Thina la asakhulumi ngemixhumo njengoba usanenkinga yemixhumo nenkinga yokupenda inzipho, awusanenkinga usafuna isibhedlela. Sikhuluma ngalezo zinto uthi usabubonakala uphulukile. Athi uyezwa manje ukuthi sidla izinto eyi-serious. Khuluma ngaleyo nto leyo ukuthuza abantu lapha amabengayo. Hlale ngitshela umama ukuthi mama mina ngeke ngihlale ngakhuluma ngey'nwele, ngakhuluma ngobufebe, cha bazalwane bayangena phela ngithi uma nina nilibambile ivangeli uzoyibona ukuthi nina ngahluka ngento indaba namanje ngisabenda inzipho ufake inzipho zoJezebeli kanti uSathane utheka ngey'nto zakhe. Ngake nje sithi thina uvutha umoya usanento yikaSathane kufanele siwuhlole nalowo moya uthi umuntu asikhulume befundise ngalezo zinto. Amen. Khona kufanele bakhulume ngazo. Nje lapha ngingubani mase ngibona mfundisi ungubani awusuke umlungisi. Mina la ngenza inkonzo yobupostoli, ngiyafundisa ngakhibala, ngiyagxilisa, ngifaka impande kuJesu ngoba khona into efanele yenzeke ekufanele sibonge lokho. Awuthi awukosi kaze ngasenhlanhleni wangikhipha emidlalweni, wangikhipha lapha kuthiwa uNkulunkulu ngaphakathi kwenhliziyo ekaningane sigqoke noma kanjani. Ufake lamabhluku abo ongathi mayezoligqoka fanele aqale afake uvaselina noma afake lento yomama kuthiwa yini bio oil noma yini ayifake ngoba phela fanele agqokiswe lo uvele ihluzo uvele yonke into uzuze ukuthi ake mase kuthiwa umpostoli
Vele ngothi Jesu lamisa inyawo zakhe emdilikweni yaphakade. Kuvula ibandla lakho Nkosi. Owayizuzela lona. Ini lenje. Mabengavuka baba. Bathi into abayishumayela le. Baba abantu abayibona lekhe khazuleni kwayo. Abazolwela lesho uNkulunkulu. Uthi nje mawumele lapho siswami uhlabelela. Bonakala ukuthi hayi ahlabelela umuntu nje ngoba enephimbo. Kodwa uthi mayebambe imike. Avele umoya ehlele kuyena uNkulunkulu enzimanga. Nangabazi khona i-worship yengelosi uthi akusemina lo hlabelelayo la. Le mike ngathi sibanjwe ingelosi. Awusahlabelela othina nobani bani ababaziwayo. Usuhlabelela into no keyboardist lapha maye econnectile ngakhe enyameni. Uma umfundisi wakhala mina nje ngangicamela ukuthi ngishaye izandla lokuthi ngithathe ukeyboardist ongakhona. Wathi hawu baba sokwenze njani ngoba siyafa. Mina nje lo wami ongishayelayo yiphasika. Inzipho zakhe zinjani udla insakho. Angihleka ngaze kayivala ifoni. Ethi ke apostoli uthi sobathatha. Hallelujah. Ngathi mina ngalesikhathi ubeka umuntu ongekho ngcwele la. Kusho ukuthi ubulala ibandla lo. Ngoba into kaJehova kufanele zonke njengoba engcwele nabamkhonzayo babe ngcwele. Yonke into ngisho ispeaker lesimase sila singcwele. Ungcwele yena nezinto zakhe singcwele. Isihlalo lesohleli kusona singcwele. Ngakho singeke sisithathe sisise la kuhlatshelwe khona amadlozi. Ngoba ezasendlini ezaseThempeli